wapendwa, tunashukuru kwa kupata tena hiyo occasion ili tuzungumze maneno ya Mungu. Tusome Mathayo sura 6 mstari wa 31 mpaka 33. Tusome kwa jina la Yesu. Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji haya yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amen. Tuombe. Ninashukuru kwa sababu neno lako ni kweli, na kwamba utatujalia neema kwa kutuongoza katika kweli yote. Pitia jina Yesu Kristo. Amen. Hapa tuko na somo ambalo kila mmoja linaweza msaidia kusudi asipoteze muda au apotee, kwa sababu huenda unaweza potelea kanisani au unapoteza muda kanisani au unadanganywa, kwa sababu huu mshairi tumesoma na kufatanisha na ukweli ambao kila mmoja anaweza verify. Watu wanajaa makanisani, machumba za maombi paski biko na maproblem. Utaona mahitaji ya watu na magumu, hata na viongozi ukasikia vile wanaomba. Ni habari ya maisha, habari ya kazi, makuta. Bana prometre batu watapata makuta mkumfuata Yesu. Ukikuwa mwaminifu kucha 10, Mungu anazidisha. Eske ni ya maana kuokoka kusudi upate hivi vitu? Eske tunaweza angalia ukweli wa mambo jinsi huko kusudi tusaidie, tufikirie na tusiingie mumutego ya hao ambao wanadanganya watu. Yesu peke yake anasema tusijisumbue kwa jambo lolote, tule nini tunywe nini. Ofete kusudi upate makuta, kazi, sawa vile nimetoka kusema. Tukisema sasa mu Yesu ndio tutavipata, sasa tunamfuata, mimi nawaza tunapoteza wakati wetu bure. Kusudi manabii wa uongo hao ambao biko wana prometre, wanaahidi uaminifu wetu mbele za Mungu, maisha itakuwa vizuri. Na kama watu wanasema maisha ni vitu vya duniani, kazi, watoto, fayeza mzuri, bengine voyage za Bulaya, bengine sijui utajenga manyumba, sijui utapata makuta mingi. Mina waza haiko lazima, kwa sababu njo susia kila mtu. Na Yesu alikuwa na kondane ile. Tutakumbuka Muluka sasa vile tulifasiria la fois passée, walikuwa wanatafuta Yesu. Na akawaambia, "Mbona mnanitafuta hapana kwa sababu mliona ishara, lakini kwa sababu mlikula mikate na mkashiba." Sasa tunamutafuta au sawa, watu wanatuhubiri kusema ile njo tutapata mu Yesu, na japo wapagani nao wana mali, wana pesa ambazo Mungu anawapa, kwa sababu kukua tajiri au maskini ni utashi wa Mungu. Na ile tusichanganyikiwe, tuwaze tumehomba kwa sababu hatupata. Ni Mungu anaandaa ile, na kila kitu kinatufaa kama tutajua namna ya kushikamata. Kwa sababu maisha yako haitaharibika kwa sababu uko unateseka. Maisha itaharibika kwa sababu unashikamata vibaya. Na itatokana sasa na gisi utaishi neno, ndio unaweza fanikiwa mukila chochote unapitiwa. Lakini watu wasitudanganye eti utapata mali, utapata pesa kwa sababu uko mwaminifu, kwa sababu unatoa cha 10, kwa sababu unafanya kazi ya Mungu. Ni kusema utateseka bure. Na hivyo tunasikia zile sauti za hawa watumishi wa uongo ambao bana kukula makuta. Yeye hana, iko anatafuta makuta kwenda kuhubiri, kisha anakuambia ukishatoa ndio Mungu atazidisha. Na japo angalia pembeni yako, huyu mwenye huenda unatumikia haendake kanisani, mafere zake zinatembea vizuri. Tuombe Mungu atusaidie tuelewe
na tunapatia tahadhari hawa manabii wa uongo ambao wanaahidia Wakristo baraka za kimwili kwa kumfuata Yesu. Kwa kumfuata Yesu hatutabarikiwa kimwili, kwa sababu hii ni neema amepana kwa watu wote, sawa vile jua inawakia wazuri na wabaya, na baraka za kimwili zinafikia wote gisi Mungu anataka, gisi Mungu ameandaa, kusudi tujue lile linakuwa ndani ya Yesu. Kwa sababu ndani ya Yesu muna utajiri mkubwa ambao tulipashwa exploiter, ambao tulipashwa tafuta. Sawa vile ile Mathayo 6:33, tutafute ufalme wa mbinguni na haki yake. Hivi vingine vinakuwa baadaye, Biblia nasema yatazidishwa. Ni kusema susie tulipashwa kuwa ile. Mhubiri mwenzangu, mwalimu mwenzangu, elekeza watu, ambia watu kitu relema watapata mu Yesu. Hapana pesa, hapana kazi, hapana utajiri. Ni uko na wadanganya. Hawa ni manabii wa uongo. Wewe mwenye unahubiria watu mtapata pesa, mtapata kazi, siwanzie kwa watoto yako, siwanzie kwa ndugu yako bapate kazi, kisha njoo utakonvenkre batu. Unateseka, hauna. We muombaji mwenye uko unasema uko naombea watu kusudi wapate makuta, na we haunazo. Zile za sadaka njoo uko na ngojea, kisha uko nataka prometre batu, nataka danganya ndio mtafute Yesu atabafanikisha na wewe hauna. Na uko natafutia musadaka, njoo nataka danganya watu. Hawa ni wanabii wa uongo. Ni uongo mtupu, wakati tunatafuta prometre watu vitu mu Yesu vyenye habiko real na haiko kule njoo Yesu alikuwa anatubeba. Sasa anasema ufalme wa mbinguni na haki yake. Tuelewe ni nini. Nitakusudi nifuate kusudi uelewe ufalme wa mbinguni ndio nini. Kusudi tusipoteze muda wetu na basi tudanganye batukule makuta kusema uko natumikia Mungu na uko napoteza wakati wako bure. Mungu atuwezeshe na atufungue macho kupitia jina Yesu Kristo. Amen. Tuombe. Utukuzwe kwa sababu uko mwema, uimidiwe kwa sababu utatuwezesha kuepuka kuanguka mu mitego ya manabii wa uongo, ili Bwana neema yako iwe juu yetu, ili ituongoze katika kweli yote kupitia jina Yesu Kristo. Amen.